Hita haganupan nadop itobus Kristus, martupudo hita bani panorang on laho mardingat pakop kopon ni Tuhan Yesus Kristus. Sirsirdo ia mandagei masahit laho marmuduhon goluhta agepe nasangap do ia humbani mukahni. Tapi ipalumei do dirini itadikon hasangapon ni laho manogu hajol maon hubani naibata janah ibere do dirini das kubani namate tarsilang. Inma nabinahen ni Jesus pataridah kon holong ni ateni hubata jolma pardosaon ase jupahan haluahon hita halaniai dearma paunduk hita uhurta laho mardingat haganup pakop kopon niin ibere hanami hubata panorang saat teduh. Riap mahita jongjong. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 20 tolu bait sada. Ibagas goran ninai bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tonduna pasing sitopa langit pakon tanohon. Amin. Aha majul main asi dingat ham ia, barang anak ni jol main asi tatap ham ia. Ipa toruhan do ia tokin, toruhan marimbang malaikat. Hasang apon apa hamuliaw do istortayon hambani. Ay haganup do patundukon ninay bata, hutoruh ninaheni. Tapi dop tunduk kaganup ay hubani, gabe dihut ma anak insan diri unduk kubani si patunduk kaganup bani. Asenay bata gabe haganup, ibagas haganup. Ay agepe anak ia, iguruhon do pambalosion marhite na pinaron ni ay. Anjahat dop pakondear ia. Jadi bonani haluahon sisadokah ni do ia. Bani haganup na mambalosi si.
martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus parhotong ate bagal ban nami. Jongjong doha nami ilobemu mardingat ham nagatung bani persilangin. Burit janah borat do sitaronon nai porsan ham. Laho paluahkon hanami perdosa. Berehama ban nami pangarusion. Ase takas ban nami. Hinapangit ni na itaronmu. Idolok Golgata makop-kop hanami. Ham Tuhan urupi anjaha pargogoy ham mahanami manjalo apa makagulukon pakop-kopmu ase dihut hanami marulih bani partobusmu laho paluahkon hanami jolma pardosaon. Amin. Pala matei ia gatung bani parsilang laho paguluhkon hita pardosa. Aima dingaton tatongtong marhitei naman doding hita humbani haleluya nomor 50 sia. Bait sada opat pakon 5 bani bait pai limahon jongjong makuria. Martonggo mahita sepotkon hita madasat tahubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami pardop niur hubani jolma pardosa. Domai berehon ham anakmu Yesus Kristus gabe jolma manaron hahirion pakon haduyukon pala mate tersilang laho makop-kop hanami anjaha mulak manggulu naik hunaguri atas laho mangapiti hanami
Tapi gatilang ihap kon hanami bagal ni pakop-kopon muin. Janah gati sing ihargaon hanami in bani guluh nami. Haganupanin gabe makorhon gijang niuhur. Hapung niuhur pakon hurang ni pangarosion nami. Bani haganupan panlaosion nami in. Idop mahurmu sasapama dosa nami. Sai jalo hamba Tuhanku, bain upah ni tinaronmu, sing holinya Riap ma hita mangindong. Ale Tuhan Yesus, ipatuduh hamdo idap niuhur apa holong niatemu, marhite namate hamba ni hayu persilangin. Marhite silangin itubus hamdo hanami humbani papa apa uhum ni dosa. Marhite silangin roh doham makop-kop hanami. Marhite silangin do hamatean ipaubah ham gabe haguluhan. Marhite silangin takasma holong ni nebata hubani dunion. Tapi gati dohan nami gabe si panrisai. Songon halak namotas sanggana tersilang inham. Bani haganupan kahurangan nami in. Marpangan juma hamban nami. Riap ma ita mangindong. Tuhan, tolong mahurmu benami pardosa. Ham Tuhan Yesus Kristus. Halani dosa nami do ase maningon iberekon ham dirimu mate. Tersilang lahu makop-kop hanami.
Tapi agi pesonai gatiope lasehan nami bani kapawan muin. Marhite na inunut tanami ope mardosa marhite hata. Pangabak pakon pambahenan na sa talup do pakam sonai agi do pakasoman. Maidop mahurmu Tuhan mangidah hanami. Marpangulaki mahurmu mangidah haganup palanggaron nami. Riap mahita mangindo. Tuhan, tolong mahurmu banami perdosa. Tangar anjak haporsai hitama hatani nebata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Tapi naibata domai patalar holong niuhur niai batta. Ay mamarhite na mati Kristus makop-kop hita. Sanggah pardosa opehita. Aselamin maluah mahitanuan. Humbani ringis in marhite honsi. Do pipitori hita ibagas daroh niai. Ibagas holong ni naibata domma isa sa paganup dosata. Halaniai pataridakon hita ma tanda-tanda ni pergoluhan na baru. Hasangapon ma bani naibata ibabu. Habileyon apas-apas lasat apati jurpe tali pakon topas-topas itarohnon Tuhanin laho paluah kon hita. Halani ay patut kita mendoding puji-pujian hubani sadokah ni dokani. Mari kita doding haleluya nomor 62 bait sada das kubani onom bani bait pa onom hon riap maita jongjong.
Saksihon hita maha porsayon tain, songon nasinaksihon ni ganup halak na porsaya bani saptanon. Au porsaya bani nai bata bapa, pargogon na sa tarimbang, na manop palangit pa kontanohon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ni nai bataan na sadasadain, Indo Tuhanta, na tinubukon ni si Maria, sanggan na pekaliapan, marhite tondi na passing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Pilatus, iparsilangkon, mate anjahay tanom, turun lagoritoru, mulak menggolo kumbay na mate, baniari patulukon. Naik ke surga, anjahun nulis yamun na bata bapa, pargogon na sa tarimbang in, jay miya mulak magira, law mangumi halak na manggolo, pakon na dop mating. Au persaya bani tondu na passing, bani kuria persada nama passing in, pasaor ni segala nama passing in, bani sapan ni lusa, bani parpuan ni akula, pakon bani haguluhan na sadokah ni dokah ni. Amen. Roh mahita hubani Tuhan, ase iparhihoi tondui tabei, marhite doding haleluya nomor 210 sada, bait sada pakontolu. Ruji-ruji na parlobe. Jesus ilobeni paruhuman. Sonin madiarni pambahenan ni Jesus, lahu patudukon holong ni hubani jolmain, tapi lang ihargahon jolma pambahenan ni Jesus. Jolma pardosa do na manguhumi Tuhan Yesus, na masaon lang terjalo pikiran. Hita jolma do namin talup ilobeni paruhuman ni Kristus. Ay ganup do hita jolma pardosa, madabu hubagas dosa. Jesus lang ongga mangosay padan, lang homa litun iya, aima halani holong ni apa pambalusion nagok bani bapain. Buay do apas-apas pakon risa-risa na ipahona hubani Jesus. Ia duhon do Jesus si bahen hakahowan hubani bangsa-bangsa. Ia duhon do ia manlarang manggalar balasting hubani pamarentah. Anjaha ia duhon do ma Jesus aima napahirihon naibata. Otik pelang buha uhur, apa pikiran si botoh surat ai, pakon si pambubay ni halak Yahudi,
mangida horjani Yesus. Ibain sedia do Yesus gabe ancaman bani hajong-jongan ni sedia itong-atongah ni masyarakat. Ibo bay sedia do jolma simbue marhitei hasutan-hasutan nalang bertanggung jawab. Gak bisa sora ma simbuein makatahon. Persilangkon iya. Apas-apas, risa-risa, losing-losing, topas-topas, pijur, maropot do ipadas subani Yesus. Pontius Pilatus makatahon, lang adong jupah salah ni Yesus. Tapi demi popularitas, demi membela diri, demi jabatan, demi pendapatan, pambobai nasasitong ni pajongjongkan hasitongan pe, gabelang parduli, lang barani pajongjong hasitongan. Dongdo tonah ni parinangon ni Silatus makatahon. Ulang das ikahwaham halak na pitorin. Sorana diar janana sitong hape lang masuk bani uhur ni Silatus. Aita ludo hasitongan halani ojur pakon pangindoan ni situa ni malim apa pangituai ni bangsa ai rosi simbue na mangindohon ase Yesus maningon iparsilangkon. Ibuat Silatus dobah pamurihi tangan ni ilobe ni halak nama buai anjahan ini ma seng marsalah ahu pasal daroh ni halak on jadi nini halak nama buai aido mambalo sisi marsapata benami apa dak danak nami pe daroh ni sonai matene naso mambotoh diri gabe sirsir manjalo si pata rosi hubani niombahni. Ulu nasab daroh, huyum nasab tijur, surung tumang holong ni Tuhan hubata, jolma pardosa, halaniai pujion taya marhite doding haleluya nomor 60 sada, bait sada das kubani onom. Ibu
Sai tonggor hamo Tuhan auna ilobemu anjaha patuduhkon rubaku ruji-ruji na paduahon Yesus iparsilangkon lang terlembangi be saut do tarsilang Tuhan Yesus halani hengkeng niur bakon dom-dom ni simbuai ai dopak Yesus dopyon daskon Yesus kumbani si bue itanggali si dia ma hioni idan dan maduri bahin sortalini dop ai ipakula-kula si dia marsomba hubani laho pagirikon nini si dia ma tabi ma bamu ale raja ni Yahudi lanjariti juri jana ilosing dopsal pusonai
Ibuan si dia ma Jesus ase iparsilangkon. Ibuan dolok Golgata, dolok partakurakan. Ipaporsankon ma bani Jesus silang naborat. Si patama jurgang ma Jesus halani silang naborat in. Tapi ipaksa do iya, janah ibok-boki soridadu. Ipudini Jesus dihud do mangirikon situa ni malim halak parisay. Apa si botoh surat? Megah do si dia mangidahkan namasain. Halan ini uhur ni si dia. Monang masih dia manaluhon Jesus in. Buai donan minjul mangidah nama saai. Tapi gabe si pangidah-idah do hasa haganupan bani si taronon si dia. Si dia do nama katahon Hosiana, Hosiana bani anak ni Raja Daud. Hosiana ma bani Raja Damai. HP ujung ni si dia do makolopkon. Parsilangkon. Parsilangkon, parsilangkon ma iya. Sonai ma hita gati jolma. Pitah manjalo dohasa hita marosu. Ijado hala nado pinamalumni. Ijado hala nadop itamweni. Ijado halak nadop niajarani. Ijado susiani. Ham Jesus. Usih dosonai dogati goluh nami. Bani napa roh kon malas ni uhur do hasahana miringgas roh hubamu. HP anggo roh hasi si taronon atap adong hosi parutolon. Ay do nagabi dalan nami lahu manundal honham. Ihirahan nami lang sitong pambahinanmu bani goluh nami. Ham Jesus. Ham do na tetap mandalankon suruhan ni Bapain. Agepe borat si tarononmu. Ibolus ham do haganup. Ipalumay ham do dirimu. Hadogas apadaroh sabani akulamu. Ilakah kon ham via dolorosa dalan hapar ngiton dasu hamatean bani parsilang in halani bagal ni holong ni ateimu. Amin. Mardingat haganup dosata. Puji hita Tuhan. Bani idop ni uhur ni pakon holong ni ate ni hubata. Marhite doding haleluya nomor 210 bait sada 2 pakon opat. Oh
Pakon Tuhan Yesus iparsilangkon do dua halak perjahat. Sada hapit siamun, sada nari hapit siambilong. Kun hayu persilangin iidah, jana ibu toh Yesus toh haganu pambayanan di jolma kubani. Napahiri-hire honsi, nama nijurisi, nama muraisi, agesusian nama na dikonsi. Bani situasi nasonayai, ia tahun Yesus ma. Eli, Eli, lama sabatani. Naibatakku, naibatakku. Masih ma ita dikonham au. Kita donamin patu mandilohon doru-doru ni Yesus in mahalani hajahatonta. Hape Yesus naso ikan masalah do. Halaniai katuto hita martarima kasih, martoru ni uhur, martondo subani, jana unodingkon puji-pujian. Hamba pa marpangulaki mau hurumu. Ai singi butos sidia nabi nahen ni ai. Sitong do hatak konbam. Sadarion rap pakon ahu maho i paradiso. Paradiso inseno pitah pasal golu si magira, tapi diuto age bani golu nasi sonari inma. Malas masalah halani rapak kon ni debata. Ijini dos kon hita betul-betul goluta bagas kuasa ni Tuhanta. Hita pehu paradiso do. Sihol ujai do ahu. Onus mamuma goluko ale Tuhan. Andin ma inang anakmu. Andin ma inangmu. Yesus latar silangin, pasir silhon hasadaon, hasadaon ai, lobing bani hasadaon ni partubuh, hasadaon ni marga, hasadaon parsakaon, hasadaon satu puan, pakon dalegan. Daron ni Yesus ai ma na pasadaon haganup parleganon na adong bata, halani ai, patu hita sa uhur sa kanila, maka hasadaon ibagas Tuhan ini. Hamba pa. Hubagas tanganmu ma huandos konton duihu. Yesus patapak ubani parentah ni Bapa ni ai do tandani si pamalosi do ia. Age pemanaron na marsipak na parni ia. Langin pahon Bapa na isurga. Umbani na mamuka marhorja. So si ujung ni goluni. Totak do ipaondos tondui ni ubani Bapa ini. Horahan au. Yesus makatahon, orahan bani hayu persilangin. Masih, ay maharani murid ni si Tarnoni. Ia ragabe galangan pardearan tapakon na ibata. Ay napatut mate hinando hita halani dosa apa panagaronta. Malurus do darohni, korahan pangahapni, ase somuh mahaganup korahta. Domma salose. Doma salose arati doma tuntas janah lunas. Doma ituntas organ ni Tuhan Yesus salose hondo satta. Janah doma lunas utang ni dosatta. Malas maurta janah ulang be inuit hita mardosa. Anggo tomon-tomon do hita manjal holong ni Yesus. Janah makaholong ni Yesus. Pasti malam sampai hati be hita. Membahin murid ni urut ni halani tidakon pardosa onta. Malas mauhurta halani doma tuntas janah lunas isaro seihon haganup pardosa onta.
di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya, dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Oh Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Orla Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Orla Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Orla Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Orla Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Darahnya menyucikan dosa manusia, dibayar oleh seorang dari Yerusalem. Orla Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Orla Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Orla Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Darahnya menyucikan dosa manusia, dibayar oleh seorang dari Yerusalem. Orla Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Orla Via Dolorosa menuju ke Kalvari.
Ibagas tonggo mahita. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Na mengatasi segala hauhurun. Inma menramotkan uhur pakon pikiran nasyam. Ibagas Yesus Tuhan tain. Amin. Selamat Jumat Agung Mahubata Haganuban. Isa pahanami hubain nasyam jemaat GKPS Cilitan na ilantai duaon. Selamat Jumat Agung Mahubata Ganuban. Sonaige hubain nasyam hasoman nami orang tua nami na adong bani panorang on ilantai sada. Gedung GKPS Cilitan on. Selamat Jumat Agung Mahubata nasyam haganuban. Ida sedia pasti tangar sedia dohoma ai. Sonai ganup hasoman nami na bergabung bani ibadah lewat YouTube GKPS Cilitan bani siang ni hari on ijape Marianan selamat Jumat Agung ma hubanya siam haganupan. Kita ganupan kuriani Tuhan ta bani perayaan Jumat Agung ni aidong kon hita bani panorang sadari on hita ituntun merayahon haganupan ai age marihite hon na manangi hon pakon na mamparimbaгаskon kesaksian kebenaran firman Tuhan. Ay mana tertulis bani Markus bani bindu 15. Mamukah kumbani ayat 33 das subani ayat 41 ase ibasahon hanami ma hubata haganupan. Paramate ni Yesus. Mulai pukul 12 das subani pukul 3 sogop ma nagolap husap tano on anjaha pukul 3 gogoh ma Yesus mandilohon Eloi Eloi lama sabatani artini ale nai bataku mase mata di konon muau mamboge ay ninihalak na jongjong ay ma. Bugi ma idilodo si Elias. Jadilah masa dahalak membuat limut. Isornop kon maay bani namigar. Anjaha ilokot kon maay bani tolong. Laho mamberesi minum. Ini sedia ma. Torihita ma. Atap rodo si Elias patuat konsi. Marsora nagogoh ma Yesus jadi rotap ma hosahni. Marigat mati reina iruma panumbahan ai. Bolah dua hun atas hutoruh. Dop ida kepala ni tentara na jongjong ijai. Sonai parmateni nini ma
tongondo anak ni naibata halakon. Manatap-natap do humbani do piga-piga naburu songon si Maria Magdalena, si Maria inang ni si Jakobus si Spononan, apa ni ai inang ni si Joseph, apa si Salome. Sangga igalea ope ia, doma irikon sedia ia, laho marugas hubani, buedo parinangon nalegan na takok pakonsi hu Jerusalem. Kita haganupan na merayahon Jumat Agung bani panorang sadarion. Perayaan Jumat Agung patakaskon hubata pasal sitaronon na bagal na maningon ilewati Tuhan ta Jesus Kristus. Apas-apas, risa-risa, losing-losing, topas-topas pakon tijur mangunai do hubani, bahkan iparsilangkon do iya. Das age bani na isahap kon Jesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, naibataku, mase itadikon ham au. Agepe sebenarnya ungkapan na ia tahun ni Tuhan ta Yesus Kristus on, ay mana ibuat tumbani ungkapan ni Daud bani Pasalmen 22 ayat 22. Sangga Daud merasahon bani perdalanan negoluh ni naborat, ia itadikon Tuhan. Lebih kunjai ope na irasahon ni Tuhan ta Yesus Kristus. Daud na mardosa aipe merasahon penderitaan sangga songon na itadikon Tuhan ia. Apalagi ma Yesus nalang mardosa ay merasahon songon na itadikon ia. Gabe muncul ma ungkapan naknai ai, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Patakaskon hubata. Seruan ni Yesus. Ay ma ungkapan sitaronon, ungkapan penderitaan na luar biasa bani perdalanan ni guluh ni, doruh-doruh na luar biasa keluar humbani hadirion ni. Tapi sekaligus dohoma ungkapan ai laho menggenapi anadop isuratkon bani kitab sucita bahwa memang benar-benar do Tuhan ta Yesus Kristus gabe korban penghapus dosa. Janah ilewati ai age maningun na terpisah humbani naibata. Kita ganupan nama rayahon Jumat Agung. Jumat Agung ay mapuncak panaron ni Tuhan ta Yesus Kristus. Puncak horjani sebagai jolma ihayati lewat via dolorosa. Yesus sersir menggenapi ahana tarsurat ai sunondo holong niur ni bata bani dunia. Palado diberi anak ni nasasain. Ase ulang mago ganup na persaya bani. Tapi ase bani haguluhan. Nah sadokah ni dokah ni. Aso anggo Tuhan manggoki aha nadop ia tahun ai. Bani Jumat Agung on. Tutu ituntun ia rahkon dohita. Ado si bahenonku. Ase saut hatani Tuhan in. Ado si bahenonmu. Ase saut hatani Tuhan in. Ahado si bahenonta ase saut hatani Tuhan in bani perdalanan ni golu ni jolma age itonga-tonga ni kuria bahkan itonga-tonga ni perdalanan ni goluta. Age pe maningon melewati si taronon naborat tumang. Tapi ipa saut Tuhan Yesus Indo aha natar surat bani Bibel in. Ipa saut do aha natar surat pasal hatani Tuhan in
Jana aido mana gabe perenungan hubata sangga irayahon hita Jumat Agung on sedop ita perayaan na menggambarkan hita marbaju hitam. Tapi panorang on gabe kesempatan hubata lahom menangisi dirita goluta. Lanjar manuntun urta adu si baenonta ase saut hata na ibata marhitei uhur pikiran rosi marhitehon ni goluta. Ganup mah ay gabi perenungan bata bani Jumat Agung. Anggo idia kita bani Jumat Agung on isertai marhiteu honi tanda-tanda na luar biasa. Age marhiteu honi tanda-tanda na dong bani dunia bani panorang ay. Isabut hanami piga-piga na tanda luar biasa. Bani Jumat Agung na parlobe ay igambar kondo nini bani ayat ni na parlobe teks 9 taon mulai pukul 12 dasu bani pukul 3 sogop ma nagolap husap tano on. Go ibasa hita bani sejarah lang ongga adong nama sa sisunon i dunia on kecuali na isurat kon bani teks ni 9 taon. Pita sahalion ongga masa. 7 jam dunia ibagas hagulapan. Tapi Allah menggambar kon doh hoge hubat tahaganupan sonaima Tuhan ta Yesus Kristus memasuki kegelapan dunia on lahom manobus dunia on manobus jolma on manobus ita on manobus au age manobus ham masuk kubani kegelapan di dunia. Berarti doai lahom makatahon hubata haganupan sonai ma Yesus mangondos kondiri ini masuk kubani hagolapan ai. Ase dihut ia mengidah merasahon jana ijai mahomania marhorja manobus hagolapan ni dunia on termasuk majai hagolapan ni uhurmu age uhurta haganupan. Anggo Matius menggambarkan langpita ibagas hagolapan na 7 jam ai. Bahkan igambarkan nini Matius bani panorang ay tanoh dugur lalau nabagal tumang terjadi bani panorang ay. Sunai ma Yesus masuk hu hagulapan lahu manobus hagulapan ni dunia on termasuk agi hagulapan ni paruhuranta. Bahkan igambar kondo bani teks ni 9 taon sanggah bani Jumat Agung ay tanda-tanda na luar biasa. Marhiteu honni hatani Tuhan bani ayat 37 ay. Marsora nagogoh ma Yesus. Goi bahasa hita ahana tersurat bani Persi Lukas. Sanggah marsora nagogoh Yesus nini hamba pa hubagas tanganmu ma huondos konton duihu janah rotap ma hosani. Mengidah situasi aima idah kita tanda-tanda na luar biasa bani Jumat Agung. Bahkan digambarkan ni bani tes 9 taon marigat do tirei panumbahan bolah 2 hundatas das sutoruh. Nah selama on bahwa ruang ibadah selalu dipisahkan bani ruang kudus pakon ruang maha kudus naboi masuk bani ruang maha kudus aima pita imam kepala atap kepala imam nasahali setahun masuk bani ruang maha kudus lahom mangon doskon umatin bai Tuhan na ibata pitan naboi hujai aima kepala imam. Tapi marhitei honni horjani Tuhan Yesus
Natar silang idolok Golgata ai marigat ma tirai panumbahan ai bolah dua laho manggambarkon hubata haganupan bahwa lang pita maningon ibagas imam kepala AIB tapi ibagas gorani Tuhan ta Yesus Kristus setiap orang bisa berkomunikasi pakon Tuhan naibata setiap orang atap pe sonaha perdalanan negoluta atap sonaha pe paruronta tapi sanggar roh kita hulowe lebih Tuhanin setiap orang ham hita haganupan bisa berkomunikasi pakon bapain bani tonggota tanda-tanda na luar biasa bani Jumat Agung ai mahoma na ni idah ni kepala tentara ai membahen tubuh pengakuan gabe nini ma tongondo anak ni naibatado halakon kurian itu kan tanda-tanda aido ma ipatadidakon hubata age lewat ya 9 tabani panorang on tanda-tanda sunin bagal ni holong ni uhur ni Tuhan naibata tapi boido tanda-tanda na ida na irasahon bahkan na igambarkon ay hubata boido ay patubuhkon pangakuan humabata bahwa tongondo Yesus anak ni naibata nadop manobus dosata biarlah ungkapan ni kepala tentara ay huma gabe ungkapan ni inang ungkapan ni bapa ungkapan ni pemuda ungkapan humbagas paruhuranta rangkaian ibadah najengis tumang irangka hita bani panorang on biar mahaga nupan on patubuhkon ibagas uhurta ibagas pikiranta bahwa tongondo ia anak ni naibata nadop manasap dosata lancar memberi pargoluhan nabayu hubata ase perayaan Jumat Agung sedopita formalitas, sedopita seremonial, tapi tongon-tongon patubuhkon pengakuan hubata, pengakuan bahwa ia ay majis, juru selamat hubata, pribadi lepas pribadi. Setiap kali Jumat Agung nairayaon hubata, kita akan melihat kembali hubani salib Yesus. Sanggah imunculkan gambar salib Yesus. Bani multimedia. Sanggah imunculkan gambar salib Yesus. Bata haganupan. Bani Jumat Agung. Sanggah ipardiate kon hita Yesus na tarsilang i Golgata. Maningon do ipahami hita illaho mangingat kon hita mangingat kon au mangingat kon ham mangingat kon hita haganupan sanggah huida salib ai tertunduk di depan salib ai bahwa au ham hita haganupan ai mah jolma pardusa jolmana seharusnya dibinasakan oleh Allah kalani dosa-dosa di hadapan manusia, di hadapan suamimu, di hadapan istrimu, di hadapan orang tuamu, di hadapan sesamamu, engkau bisa kelihatan orang baik. Ilobe-ilobe ni hasamanta, bodo idahon ni halak au, idahon ni halak ham, idahon ni hasoman ham, ay mahalak nadiar na jenges na bujur. Tapi di hadapan Allah terang benderang bahwa setiap kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Setiap kali kita melihat Tuhan salib ay, harusnya kita sadar betul. Au pendeta Rudiaman Saragi harusnya digantung di sana karena dosa-dosa. Ham halani dosa-dosamu. Ise behita haganuban.
apa Goranta, si Budi, si Rudi, si Perdi, atau Bunga Isepehita seharusnya digantung di salib itu. Halani dosa-dosa. Tetapi juga sangga hitam mengidah hubani Yesus natar silang igol gata ai akan mengingatkan hubata haganupan pasal kasih Tuhan na luar biasa. Setiap kali kita melihat hubani salib ai, kita menyadari betapa kotor kita, berapa berdosa kita di hadapan Tuhan. Tapi setiap kali kita juga melihat hubani salib ni Yesus ai, biarlah kita boleh mendengar Tuhan berkata, pendeta Rudiaman, engkau kotor, engkau najis, engkau tidak pantas, engkau harusnya binasa. Tetapi Yesus berkata, aku mengasihi. Dan Yesus berkata, hubata haganupan, hubamu pribadi lepas pribadi. Biarlah kita juga mendengar Tuhan sedang berkata bahwa seharusnya engkau adalah kotor, najis, pantas binasa. Tapi Yesus juga berkata kepadamu, aku mencintaimu. Yesus mengasihimu dan mau menebus segala dosa-dosamu. Salib Yesus ibarat surat Tuhan yang sedang mengatakan 3 kata mujizat itu. Yesus berkata, I love you. Aku mengasihimu. Asebata haganupan nama rayahon Jumat Agung. Na mencintai Yesus na tarsilang igol gata na iraon hita ay. Ado respon na boy ban hita bani sonin mabagal ni holong idop ni uhur ni Tuhan bata. Apakah cukup dengan baju hitam, songon hitam berbaju hitam buai? Apakah cukup dengan menangisi keadaan tabani panorang sonari? Apakah cukup dosi sonayai? Atap Yesus sedang menuntun hita haganupan bani perdalanan ni goluon untuk lambin mampar baharui uhurta pikiranta goluta ilobe-lobe ni Tuhan in. Yesus demam menebus hita. Bukan dengan barang panah, bukan dengan emas perak, tapi dengan darahnya yang berharga. Tadi konhita, gaya hidup lama kita masuki dalam hidup baru, hidup na itorangi salib Yesus. Asa setiap napor saya nadas bani kesadaran pengorbanan kasih Tuhan akan meninggalkan gaya hidup lama ini. Jana memulai pergoluhan na ibabayu rapakon Tuhan in. Asa sangga ijalo hita to kinari horja bagal na pasing. Ijalon hita mai bagas pengakuan namar dosa doa Tuhan. Setiap kita yang hadir di sini, naik lantai 2, bahkan naik lantai 1 gedung on. Jangan terima perjamuan kudus pada hari ini hanya sebagai formalitas, rutinitas. Tapi jalo hita mahorja bagal napasingin daroh pakon daging ni Tuhan ta Yesus Kristus. Ibagas sada komitmen Tuhan hujalohon maon. Ibagas nasir sir mampar baharui uhuru pikiranku goluhku ilobe-lobemu bani pargoluhan na ipabayu pakon ham. Ibagas nasir sir mardamai pakon hasomanta mardamai pakon na menyakiti paruranta. Ibagas ai homa hita lambin unduk marondos hubani Tuhan in. Selamat marayahon Jumat Agung ma hubata haganupan. Amin. Artongko mahita. Terima kasih mabamu Tuhan Yesus. Nadop mambere dirimu tarsilang igol gata laho manasap dosa-dosa nami. In maho manambere gugoh, mambere pangarapan.
Rosi memberi parguluhan na ibabayu huben nami haganupan. Asi haganupan hanami na merayahon Jumat Agung bani panorang on. Lambin iperbaharui bani gulu na hinarosuhkon ni urmu. Margogoh mahanami Tuhan. Terima kasih Bangung Bapa. Age bani Jumat Agung on. Ipasadahan nami homa uhur pakon pikiran nami ganup kuriamu. Khusus ni maay hanami haganupan na igabes cilitan on. Mambobahon cuak-cuakmu si tua Risma Saragi. Na bani panorang on ibagas perawatan OPI rumah sakit pon. Holong maham, lawat ham. Lambin pulih kon ham kesehatan ni cuak-cuak mon. Ase boy riap hanami mangidangi itong atongah ni kuriamu. Persaya doa nami margogoh, markuasa doham. Lah memberi pemulihan na sempurna ubani. Ibawah nami homa Tuhan. Age keluarga Bapak Gusno William Purba. Na bani panorang on sedang berduka. Marhite honi parucungguluh ni orang tua ni sedia inang Rosdiana Sipayung. Holong maham bani keluarga on. Lawat ham. Hamma Tuhan nagabe pangapoh natar sudur bani keluarga on. Asi agepe maningon ilewati sedia Jumat Agung on bani duka naman dalam. Tapi persaya doha nami hamdo homa nagabe pangapoh natar sudur. Tuhan mencari roh penghibur bani sedia. Bani ganupan rangkaian acara nasiul adong konon. Das age Tuhan nama berangkatkan jenazah orang tua on riapa kon keluarga hu Sumatera. Bahkan bani ganupan acara das bani penguburan ni. Hasumani ramoti ham. Ase inbe dihut gabi apoh bani keluarga Bapak Gusno William Purba on. On mapangarapan Tuhan. On mahapor sayon nami. Yondos ko nami mo bagas tangan idop ni urmu. Ibagas Jesus Kristus. Natar silang igolgata. Lahum manasap dosa nami. Memberi pargoluhan na bayu huben nami. Amen. Kuriani Tuhan. Baimah yondos kon hita galanganta. Tangar hita malobe hata na bata. Nagabi onjolan bata laho manggalang. Aima natar surat humbani pasalmen 110 ayat 10 pakon ayat 10. Bamu magalang konon kugalangan puji-pujian. Anjahagoran ni Jehovah mapadilo-dilo onku. Bagah-bagahku bani Jehovah. Hugalari ma ilobe ni haganup bangsani. Sonari ondos kon hita ma galanganta.
yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosamu. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosamu. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. Kasih Yesus yang abadi
Kuriani Tuhan pasir serhita madirita menjalo horja bagal napas ingin mendoding mahita. Mendoding mahita humbani haleluya nomor 354 bait sada pakon 2. Nini Tuhan Yesus, audo ruti hagoluhan in, barang isen na rohku baku, seng anjay lohean be ia, anjahan napor saya baku, seng anjay horahan be ia, martonggo hita.
Ham Tuhan na ibata Bapa nami paridop ni hurna tarsulur ibagas Tuhan Yesus Kristus. Hamdo sibere haluahon pakon hagoluhan na sadokah ni marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami na sirsir manggalangkon dirini makopkop hanami pardosa. Bani na ijalo hanami parpadanan na pasingon, maidop maurmu huban nami. Tondi mo na pasingin mamambuha uhur, apa na patotapkon hapor sayaon nami. Ase lambin martenger ni uhur hanami, hubani Jesus Kristus na makopkop hanami. Amen. Mandoring mehita. Mendoding usia itu Bani Haleluya nomor 120 siah bait sada pakon 2. Hita ganup na hinarga ni nebata. Iparsita hita sonari manjalo parpadanan na pasingin. Halani ay ningun takas dohubata pasal horja bagal na pasingin. Rosi aha ulih tahunjin. Ipasisir na ibatado haluahon apa hasapan ni dosa. Halani palanggaronta banititah pakon hata na ibata. Marhitei pakop-kopon ni Tuhan Yesus Kristus. Ganup halak naman ol solido sani janana rapa ubah uhurni. Hanjahan asirsir manjalo si panganon apa sinumon na pasingin. Parupe do bani haluahon apa hasapan ni dosa ibagas Tuhan Yesus Kristus. Iaku hita do nagok dosa apa haurangan do hita. Ilobe ne bata apa hasoman jolma. Kumbani dirita sendiri gok hahurangan dohita jana patut hona uhuman ni naibata. Domu hujin iha sulite do idop niuhur apa hasabani dosa humbani Tuhanta.
ase roh mahita hubani Tuhanta, ibagas toruh apa bersih ni uhur. Halani ay, pareksa hita mahadirion ta ilobe ni Tuhan in, marhite na memberi balos bani sukun on. Riap mahita jongjong. Iparhatongon uhur mudo pardo saham humbani partubuhmu, apa marhite palanggaronmu bani tita pakon hata na ibata, anjaha patut hona uhum ham marhite hon ni ay. Iparhatongon uhur mudo. Tongondo ihoruhon, jana isolsoli uhur mudo samuai, anjaha tongondo ipindo ham sonari, maluah humbani dosa muai. Tongondo. Iha porsai hamdo Tuhan Yesus Kristus nadap roh kutanoon paluakon pardos. Ia nadap mati apa mulak manggoluh makop ham mamorsan janah manasap dosamu. Iha porsai hamdo. Iha porsai hamdo ruti pakon anggur nabani parpadanan napasing in magabe parhetian ni daging pakon daro ni Tuhan Yesus. Ia porsai hamdo. Rado ham. Maka golukon hasapan dosa na dari Tuhan Yesus hubamu. Marhite na magolukon goluh na baru. Rado ham mardear pakon halak na manusahi urmu. Rado ham manasap dosa ni hasoman na mardosa hubamu. Rado ham. Anggosunay. Diar maganup hita man sopot kondosata dosa dopak Tuhan naibata. Sopot kon hita homa dosa na inorja honta dopak keluarga apa hasoman. Sopot kon hita homa dosa na inorja hon hita dopak ganup na tinopani Tuhan. Mertongko mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami marite Jesus Kristus si paluah hanami. Iparhatongon hanami. Pardo sadu hanami humbani partubuh nami nari. Apa marhite palanggaron nami bani hatamu. Natalup do hona hanami sonari pakon magira. Pori baloson ham romban hubani dosa nami ay. Tapi halani bagal ni idop pakon holong niatemu. Ibagas Tuhan Yesus Kristus na bineremu makop-kop hanami. Aido mambayan roh kanami mangindo hubamu. Maidop maurmu banami. Jalo hamma hanami. Sasap hamma dosa nami. Bere hamma tondui napasing banami. Ase margogo janah monang kanay manaluon segala dosa. Pakon makorjahon naromban hubani harosu ni urmu. Sadokah goluh nami. Amen. Riap mahita martonggo. Marhiti tonggo na niajarkon ni Tuhan Yesus hubata. Hamba panami nagori atas. Saya napapasing magoranmu. Saya roh maharajaunmu. Saya saut maharosuniurmu inagori tongaon songon nagori atas. Bere hamba benamis darion haguluhan arya. Sasap hamba dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni asoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobayhamu parlajoan. Paluaham hanami humbani pangagu. Ayam dusimada harajau, pakon haguguhon, apa sangapon.
asenasiam naman sepot kondo sanasiam. Anjaha nahorahan bani idop niur na ibata. Say ondos ma bani nasiam. Nahina porsayaon nasiam. Anjaha mangun sagakon hata ni Tuhan Yesus. Huluarkon hataon bani nasiam. Ibagas goran ni bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus. Apa tondo na pasing tenger maur nasiam. Doma sasap haganup dosa nasiam. Riap kita makataon amin. Undul makuria mendoding kita. Mendoding usia kita humbani haleluya nomor 100 bait sada pakontolu. Anggo sonai paunduk hitama uhurta. Mardingat tonah pakon manangyon hata ni Tuhan Yesus. Bani na pasir sirhon parpadanan na pasingin. Ibuat Tuhan Yesus maroti borngin sangkan nahona partahian iya. Ya tahun matarima kasih dopa itu piki mai bere bani susian ni irik ya tahun. Jalo na siyam ma anja apangan ma. Daging ku doon na binirekon makpopkop na siyam. Bayan na siyam masunin gabi pardingatan na siyam bakku. Tupsal gusto dia mangan ibu at mapanginuman in. Ya tahun matarima kasih anja ya tahun dopak si dia. Jalo na siyam ma. Ganuk man na siyam manginum unjin. Ya panginuman on pada na baru doon marhite daroku. Na niluskon makpopkop na siyam. Bahen hasasapan ni dosa. Bayan na siyam masunin gabi pardingatan na siyam bakku.
ase romana siam aidom masir sir haganup dai anjaha tonggor na siam ma der layak ni Jahoba martuah ma segala namar tenger ni uhur bani ubata haganupan hita bani panorang sedarion manjalo horja bagal na pasing di tempat na yonduskon holi lewat humbani par horja yotang kanami jongjong mahita haganupan. Ya tahun Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamma anja pangan hamma daging kuduin na binerehkon makop-kop ham.
Ya tahun Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo hamma anjah inum hamma. Daroh kudoin. Na niruskon makop-kop ham. Bayan hasapan ni dosa. In maman ramot kon pakon patotap kon urna siam. Maka porsaisi. Ase bana siam. Haguluhan na sadokah ni. Amin. Hundul ma nasyam. Pandoring kita. Mandoding kita humbani haleluya nomor 140 sia. Bait sada pakon 2. Si paguluhan parayak hapahon sa ulang hapagdan umaga suhurman si paguluhan tumon barhang tau anak tumon dari daramu Doding ko kita bait kauluri.
Konsinta bait sada. Hamsi paguluhan parayan hang awon say ulang amadan upagasuhuran Rosi paguluhan tomo kain hang anak tomo Kanidaro usaha Putih sama mama Putih tomo Putih tomo Kanidaro usaha Putih sama mama Doding konsinta bait dua. Bata ganupan kuriani Tuhan nadop menjalo horja bagal na pasing. Yotang kanami hage hubani nasiam na ilantai 1, senaige ilantai 2, riap mahita jongjong. Martongko mahita. Ham Tuhan na bata bapa nami parholong nyatay apa paridop ni uhur. Ipuji jana ipa sangap hanami doham. Halani idop ni uhur apa der layak muna dop ijalo hanami. Doma ihop kop kam hanami. Jana isasap hamdo sanami. Gabe mangguluh kanami ibagas idop ni uhur muin. Pabayu ham mahanami. Mandalani ari-ari ni goluh nami. Ase margogo.
Janah marhamonangan hanami, makorjahon harosuni urmu. Patotap ham mahapor sayaon, apa pangarapan nami hubamu. Ase margogoh kanami, pasangapkon ham, sadokah goluh nami. Terima kasih mabamu Tuhan, bani haluahon apa pasu-pasumu nadop ondos ban nami. Ijon igalangkon hanami do diri nami pakon buani horja nami. Gabe tanda ni terima kasih nami hubamu. Pasu-pasu ham magalangan nami on. Gabe parhitianmu, paduraskon horja pangidangion ikuriamu. Lambin pasu-pasu ham golu apa horja nami, pakon sinadongan nami, bahen hasangapon ni goranmu. Ibagas Kristus Yesus si paluah hanami. Amen. Ganup binere mungkin. Hama pasu-pasu bani Tuhan nai bata. Ipasu-pasu anjaha iparot Tuhan nai bata maham. Isondangkon Tuhan nai bata mabohini hubamu. Janah maidop mauhur ni mangidah ham. Idop pakon Tuhan nai bata mabohini hubamu. Janah ipasorap madameni bani tonduimu. Amin. Ya, puji Tuhan, doma teraksana ibagas nadiar, ibadah Jumat Agung ta sonai homa pelaksanaan horja bagal nama pasing bani Arisa Darion. Tuhan ta Yesus Kristus ma na tetap makasomani ita, makop-kop pargoluhan ta, ijape hita Marianan. Bapa inang haganupan sonai homa age nama poso agi adik-adik sekolah minggu. Adong sadahal tugah-tugah nasihol sipatugawan nami. Aima songon na masuk no kanai menjadi bagian dari pokok doa. Aima berita pusok niuhur. Doma marujung goluh inang orang tuani Bapak Gusno William Purba. Hasoman tahun hun sektor tolu. Aima inang Rosbiana Sipayung songon nai bobanhon Bapak Pendeta Bani Tonggo no kanai. Bani hari Jumat tanggal 10 April 2025. Di Rumah Sakit Galaksi Bekasi. Jana rumah duka Aima Isopotong dohor honi sopo gabe teneh. Jana rencanani patar bani penerbangan paling pagi ibo bando jenazah ni inang ai huta hu Simalungun. Domu hujai dalam rangka untuk paburhat hon keluarga ai. Janah nasihol hita mambain hata pangapohon hubani keluarga Bapak Gusno William Purba sonai homa age natinading ni yadong kon hita do acara paburhathon pakon pangapohon ai Aima Bani Arisa Darion Jumat tanggal 10 April 2025 pukul 10:30 yulaki hanami pukul 10:30 wib atau jam tengah onom domu hujai ase hita haganupan rohma hita jana hita tonggohon keluarga ai podas sedia tarapo sonai ma tugah-tugah uben nami salinari Tuhan ma nama masu pargoluanta horas ma battaganupan.
karena ku tahu ku berkenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah